Otkad je postao predsjednik države, Jakov Milatović svake godine u susret 8. martu dodjeljuje državno priznanje za humanost. A ove godine sam to odlučio da to upravo budu žene Bara, velikog srca, vaše nevladino udruženje, i na taj način sam dodatno htio i da zaista pošaljem jednu poruku zahvalnosti u ime cijele Crne Gore vama za dosadašnji humani rad. I nadam se da će i ovo državno priznanje, medalja čovjekoljublja, nekako dodatno biti i dodatno mali doprinos da nastavimo još snažnije u narednom periodu, da zaista nekako stavimo u fokus ovo humano lice našeg društva koje postoji, koje ponekad država nema dovoljno, kako da kažem, znanja i smisla da stavi u prvi plan. I upravo čini mi se da udruženja poput vašeg nas sve podsjete zbog čega smo svi tu. Predsjednica nevladinog udruženja Žene Bara Ljiljana Vujović izrazila je zadovoljstvo što je rad udruženja prepoznat od čelnih ljudi najviših državnih institucija. Ovu medalju doživljavamo kao jedan izuzetan dar crnogorskoj ženi koja zna da dijeli dio svoje snage prije svega ovim ljudima koje ste vidjeli ispred naše narodne kuhinje, da bi mogli da nekako osjete da nisu sami i da im damo podstreka da se ustanu i da krenu nekim boljim putem. Svakako smatramo da država Crna Gora ima snage da se izbori sa siromaštvom i da treba da širom otvorimo oči, da pogledamo problem u oči i da se onako svojski, muški kao Žena Bara suočimo sa tim i borimo protiv toga. Milatovića su danas uz osmijehe Žena Bara velikog srca dočekali domaći barski specijaliteti, priganice, sir, masline. Obišao je prostorije narodne kuhinje i upoznao se s uslovima u kojima se svakodnevno priprema oko 250 obroka, najavivši da će megamarketi Voli i Franca pokloniti svježe meso narodnoj kuhinji. Korisnice narodne kuhinje danas su, osim obroka, obradovane osmomartovskim poklonima.